Salam. Diamu damang dainang hahang ginang pinaribot. Selamat datang, selamat hari Minggu madi hita salutna. Ada orang sudah mulai ibadat perjulo upasahat kami informasi tentang parkur otak jaka urutan-urutan kor. Anon kor taulahon sebelum titing perjulo ma korsian amanami ama Pekalongan. Napaduahon sahab ma tukor ama Immanuel Yogyakarta dungi titing. Selanjutnya dung selesai titing sahab ma tuinanami ina parari Kamis na parjulu. Napaduahon sahab ma muse tu ina Priskila. Napatuluhon sahab ma kor Pesparawe. Songoni ma informasi sian hami alani tapukama ibadata taparade jala tapasonang ma rohata martang yang naho mahita. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 10 lalu mulai sian ayat sada sahat rodi ayat tulu. Hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot guarni toddi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen.